Қатырық нәхлеген жоғын маны олықтақтыра күнді bir döydülahtar büt. Buka bargıtın büyüngü örülük köyünen bu gıcıktı hunluk kütüllübüt. Қатырыққа бәрттәқі үші культурный, спортивный, әлбақын Аллах кейін тұтулан үлі кейбетінен ехетік істемей қағырдері тұтылым бет. Бұл кейін тұтуларғар мүнөйдігін 19 сылға, маңна 90-ға бұл мұнияғы, ол мұнияққа республика Хүйс сылғаранан, Максим Керемович Амосов Хүйс үрге сылғаранан, қандық жағалдары ұланлар намы бұғығар, Олқы кейлектәқтері ден жүлдемді. Оны білеген мен түлдәған үйеревін кең тұттабын бұғылдар ұстата біләмет. Күнжекті онда телдеуі тәтейлер бұқадыр көттуер бартат оланлар. Манна асфальт болып кәлән, осқола капиталері моны төміктенен. Оны бәрттәқі шөй бұқылды кейін тұтылған күнжекті үләветен хетәрдебет яқлышы бұқадыр көттуер. Ол бес ғайата Республика күнін белелері дурамат, 100 сылға юбилейді теннегер, 2 сылға мұсыстар 6 күнігер түспеді бастығы сылайыда. Онда бәттәқі шөйді бұты дачылар бұт өләйінлер, бұл күтікті түйнелегер, тарбаққа баттынлар бәттәқі үшіге қая бары түттен толыры қатшылығылар, спорт болуын, культура болуын, библиотека болуын, қая бары түтті олы бәттәқі үшіге Анал сөптөк же ол тұтылған үлі кейбілеттен кейгі жетті үйерер көтір. Онда бұл көтекті Максим Керемович Амосов бұлды бұғын кейтір әбесселеттен бұлды кейінлер атында республика бұтыр атында хетергер бар бұғы ден әрел үскір. Үз уақытта мақтынан әті нам ұлығын қатырық нәйлеген жоны әргетегер әйе көтекті ұлы кейбі Максим Керемович Амосов тұғынан John herke üyeletleri hanı hiccerger, bile hiccerger, üddəxi ulaqan üləni üdağat, üddəxit də generalli ahbet, onunla topağılem ötətimükber, bu kuluk, xatarı keritten, nam keritten, Tağa Maksim Kirevich Amosov қолын дөссі халқы барар, республика бүтін дөссі өрі тахарар, Россия бүтін дөссі өрі тахтыр орар, John'ның өскü улата тұрдыңдар. Мақтау болын. Кейін директоргер бұл қандық бағарар кәлітті үліға кейіпдағына ән бір үліға қамласқа барығы кәлігі үп қатшын ады болыр, осы біліңгі өға олың бұл 100 тегінші қоқова дәсірді қартылар. Ваставуллах Асен Сергеевич, Ваставуллах Бехиба Халыкпы Тәбәхенен Толар Айтшы Анатолий Иванович, күнді қатырық нәхилеген жана хәргеті, намулуғын жана хәргеті бейгі ғайжыттар бұд. Мен егені барығытын туз бәйім апыттан, ирттімен хударысыны мұння қатыттан, итетік істенді бүгінгі қатырық нәхилегер үйіріләқ күнінен бейгі өркетеспит, культурный, спортивный киіммет, анығылы аттатақа многофункциональный киіммет ағылы бұтынан әғардәділбін көңілден. Бұл кейін бейгі ғыраған абыт әті, той етерген манна әргей бағайы құлуқтақ әтебет, әргей бағайы хопқостағаны тұлдуыт, спортзаллақ әтебет, онтық бұт бәйтін кәмегер хүрдәғі жөйді көлеләбеттері, онда ұтчат бөғыты ұғытан тағар бұттыра. Ол ғынан баран біреме баран ехер, ол баран істіған айы желер бұт оғыттар бұт әргерен іспіттірі. Онтон бейге ханабыт түйен іспіті, онна омуғып Максим Киревич күрдік кейіні хақан оротуғар әрі бұл баққа бүтін союзқа бәріқтәбіт нехелек Жеті оғыта хатарген ехер, оны тоғы тұтылды батай ден әдбәк попростар манны берілдерлер. Ондық бәтті. Оны тон тоғылан мен әсі бейді манна Михаил Ефимович Николаев әті үлелән бүтәрі хырыттағына хүдді ашуығы. Оңыр бұта кені
нехелегер кені дөдетуар тақсан мус устар хүлбе хетте көнігер республика халалтата правительствота оны ирттімен общественне мұннаған кені музейгер оңорор. Онно иди традиция бачаңыл халқанан бара турар. Ол бара турдағана бир хаңа хүрен келбіде нехелектер Улус Республикатын нехелектерин халаятчылар бахалыктары календар монна бәйлерин геральдикаларын ылар болбуттыр. Ол бир муйна колордок буна бир нехелек халаятчыты атан аттап апыгынан баран мехолоронере манна кәфсир мен оны уже депутатты хилдем. Алексей Ильич буванна кәлдім қатарыққа онна наха чөйін нехелекке келеме диханабыдым. Максим Кириллович ому хобдойду туыр келем, төхөрі чөйін нехелек диханабыдым. Социальная инфраструктурата наха да мөлттө көбүт, диета ута наха да мөлттө көбүт, наха сохойдум диебит. Ол мияка өйбөр катанан калбыт. Онтон ылата Егор Афанасьевичке икките үстетен көрбүтүм мен. Манна муньякка сүйсүрбе бесылдак муньягын клубка, вернее музейге муньяк кагаламытыгар эппитим протоколга кийбиде деген бан улганнык боңор окпуттен уайбыт хаңарбатага. Онтон Айсен Сергеевич икките хинчуган агысылла каталылдан быбардындан биги идар камута болбутун кенне. Кенеке эпипет онтугайын өйгөр катан баран Айсен Сергеевич теппитен курдук. Манна 90-га ана менен катарыкка таксыбыта таксан баран Максим Кириллович сүйсүрбе бесыллак юбилейный комиссиятын бу нехелегер гытан турар. Ол онна бу жахаллар ылылдыбыттара. Оннотон этен турар, манна историческая справедливость бар болуктак, бехи катарыккылы кыйын тутуллугата холбутун асфальтын оңотторуокпут. Онна мунамутсана бу жени оту тутуокпут. Онна проектпут хоғата батта катарыктар. Бехиги хо, дегенен билеген кайтак болары традиция проекти оңорон барамыд деп бехи аннехи беото маны килдеттер манну. Бу объект боллагана ЭПП курдук үйәттен хорулақ берілден Айсен Сергеевич бәйті әтен илдарқан бұхытынан порученini катанатты тұророн жан ол кәнеттен қамсанан ол еген дегенен хүлбекке хылдаққа үбілей хылғар кирияқтағады. Оны бігеге проект бұд оңғылдан, оны біреме баран, оны бе қатшытын де проект оңғылы бұтыңғында көстен бұл бейек бұд үлі әкелді. Негінен манна бігеге ұрахана бұтын толыр бұд кехебітігер Беги иддар камытыгар жакчы республика бастыгы хирея Максим Кириллович кайта кобастырын, ытыктырын, кене дойдутугар манны кулахан калаты килдербеден мактанан туран бут ытыстагынын мактабутун билдирет. Onun республика манныгы хирендереттен бияка манны, конечно, хевеске буласагана осколо тутулду бута. Онтон Хаңа республика тәрелі бітекеніне қажайыстығына способынан музей тұтылды бұта, онтан да білеген бейі республика бастықы халаячыда чақчы болғымтатын ұран бұл нәхелеке тоқ бар социальный инфраструктура дойдудуар Максим Кириллович кенеген оңғылуынны. Мана тән тұрамы мен мақтаны япын мағарабын тұтатшыларға жоғылан бейі бәйбі толбутуар Вадим Валерьевич Кутукапқа қаннылыр орый. Вадим Валерьевич кыбыттарыга кирехенчи бута манна детсат тутуллу бутаны. Береби патта детсат путун умна бүгүн хаңарбатыбыт былырын үлэ кирбите. Детсат хетто 15 местеде хүддө өчөй детсат кирен манны үлели турар. Онтук путугар подрядчигинен Вадим Валерьевич эте, онна одновременно бу биеге тута хенчи бута. Оннотон бу ол кыбыттарары кынна анара детсат үбө качыты бәйтин качытын туппуп болан онтугын кредитней Kaçından tupup olan kayda büdjetten tölenmekte turbuda. Onu men bu abi yapıp kutlananlar kında deyin Aysen Sergeyevичке yapıp Aysen Sergeyevич tuta kavan olan onluk bolla bu bizden bu podraядчикке kömülü hüyük kanada onna yehin bıyıl tölen hağlı kayın hülbe yusıllakka hülbe töt hulgar polnuşu töleti yok bu da çoğuna bu abi kutlala hoq bolar deyin bu Максим Кириллович muhab atın Абия куттала хоқ болар ден жахаллары ылды буттыра. Иннегенен детсат төлөһөнүн былырын тагылабы быйыл бүтөрөбүз ондук батты Вадим Валерьевич. Ол ондук кыбыттарыга хеджан бу биеге хүддө өчөйдүк туттарда көрдөккө качысыбыда чөй быйла оттон Вадим Валерьевич бәбит бир дойдулак боларын быйытан онну лохандык кыһаммыт онна ханатын урбут тутачы болуктак.
Инеген турамын нехелек жонугар хергетигер, мақтаны емете улуу жонугар хергетигер, беге қағандағаны бұл беге улуу бай бұтын атын аттата хеджағыт, аны да аттаты пұттағаны бары бирге. Максим Кириллович Амухов күрдік кейіні тәрі бәліқтәвіт нехелек жону хергеті. Нар үддікі көнге хеджақтақ, маннық условия тәрелді бітін кәніне өссі дағаны хақан орутын долгутар, үтчаттары тахара тұру демет бейе әрелі ақпет. Мақтал болдым барғытығар, қатарыттар де тоққар жеғі тоққыт условия парды тәрелінне, мантан инне, маннан ехеленне әлбектақ, үтчат әлбектақ, ынақ сөйел бектақ, үлі күесту оргуяқтақ. Ондық бәтті? Мақтал болдым. Тыл берілер. Намулуға муниципальный терили бағылығын бастығы сылбуячытығар Анатолий Иванович Павловка. Үтө күннен Уастолах Айсен Сергеевич, Алексей Ильич, қатырық нәйлен олықтақтыра өтікманы ғылчытар. Егіне намылуын жағалтатын, оны тұз бәйім апыттан, сықы автономиятын түріттеспет, белейлі государственный политический деятель Максим Кириллович Амосов түрәу дөйдітуар қатырыққа культурный, спортивный, әлбә қаналлақ кейін тұтылдан келбетіне итестенік ағадылейбен. Білербек көрдік бұл объект Максим Кириллович Амосов түрәуіте сүйсірбебес сыллақ юбилейні бұлаңы тихілден бүгін тұтылдан кейді. Беге бұл бача шүйе тұтуға, культураға, спортқа әлбәқ сетихілі бар болықтыраден беге әрілі ақпет. Олучылақ Максим Кириллович Амосов түрәуді дүтуғар, манны күші социальный объект тұтылуытығар, беге Илдар Хаммытығар, Айсен Сергеевичка, Ильтумен председатель Алексей Ильичка, правительство ұтығар, тұту министерство ұтығар, служба госзаказчика, Лохан Мақталбын тірердевет. Бұл барай тұту әлбәқ әдір чаты жоно сәркені түмтін нәйлекпет ұлыспұт республикауыт сайда тұрдың. Бәлі күлігі үйеріләқ бұғыға майғыға тұттары үті түгенігер ұңырабыд. Қатырық нәйлеге муниципальный терілі бағылық әбәхінеген толыротчу Артур Игорович Наговицыны онна Намстрой қатчақтамы тепетнестәқтірілті генеральный директорин Вадим Валерьевич Кутуковы. Алгыз эделинне күлүс туттарылына, саңа уарғай үліға кейрер үтө саналақ сере тома ыдылына. Сценаға оғы искусстватын асколатын күн бұтырқая үнкі ансамбыла салаятчы Лидия Колодезникова.
Күнді көрөчүлер убасты бұла ғылжытыр. Максим Киревич Амосов атынан әлбәк қайысқалақ культурный спортивный кейін арылыбыт күнінен өссө төгіл бұқа барғытығар әғірді. Манан үйіріләқтері хеммет бастығы жаға түбіктенер. Арылыбыт киіммет жетіттен әлбәк талан, өгіз спортсмен қанаттанан тағыстын. Тәрін бара, дайынтуда тұпсудың көпті. Үйері қады, істіңнік. Қамық әді, чың-чыңнік. Ögülüne.
Чулай бітігер! Уруй! 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 Айхал! 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 Мақтау болуқтың! Максим Олаттара ыры вокальный ансамбль. Максим Киревич Амосов сырдык үтіғата түребіт сақанар отығар үйелерге умнуллубат. Кені чағылқай күренде қолығынан келер күліне киен тұттуаға. Максим Киревич әппет етейлері, сырдык ырасыналара бүгін бүттін сайтар сол бұтығар. Ихиллер саталлақ салайыта, жоғыннақ жағайыта бар жодығар, кенчәрі ұтчаттарығар. Ие сірігер жолқынан үннер бет сүйді белеға болан сақаныр отығар бір дойдулақтырығар. Үйелерге омнулы бат. Бары бұд, үліскен үйірі бүт күнінен кен тұтты бұд. Айқаллы бұд ұлжыдымсақ майғылақ, омоллон олығын оғырын чешерін чәлгетер, жоғын маны жоннордоқ, үйнер сайтыр ұтчаттақ, сырдық күнге, сарсыңыға біге әрелләқ, тұлқадай бат торуқтақ, қайғаллақ, қатырық нәхелеге. Көнде доғыттор сығынаға көрсін, Афанасий Шестоков атынан ұлыстағы народ айымидың жетін специалия Дмитрий Барабанов. Русская картина, это родина моя. Слышу пение жаворонка, слышу трели соловья. Это русская сторонка, это родина моя. Дмитрий Барабанов. Для вручения наград
На сцену приглашается председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Ильич Еремеев. За значительный вклад в развитие культуры Улуса и Республики Саха-Якутия почетной грамотой Постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Елена Владимировна Ефремова, директор муниципального бюджетного учреждения Хатырыкский дом народного творчества Сайдам муниципального образования Хатырыкский наслек. Почетной грамотой награждается Лидия Афанасьевна Колодезникова, преподаватель хореографического отделения Хатырыкского филиала имени Николая Николаевича Атласова муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. Почетной грамотой награждается Ульяна Николаевна Антонова, заведующая Хатырыкской сельской модельной библиотеки муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Эғардетылы берелер намылуға муниципальный терели бағылығын солбуятчытыгар Юрий Вячеславович Дьяконовка. Раз өте күннен овастаулах Алексей Ильич күнді қатырғым нәйлеген жана әркеті әңгірлі қылжыттар әйгені барығытын бүгінгі күйтілі ақырағына оңысты бұд ұлы байбыт Максим Кириллович Омосов түрі бүттел бөтігер маннық хүді ұлыған орағай ағанын арьер үйрілі ақ күнінен онытын намыд ұлыға түріттәммет күні олар бүгін онытын солталақ күнге арылын әрәбет онытын бәлетен тұрамын ұлысы бағылыға Юрий Никентьевич тұз бәйім апыттан Этити кистенеге ағардырыпын көңілі. Жақшы бүгін үрді ағалбақ әтелінне бұл объект бұд қайдақ олақой кейлбеден Максим Кириллович Омосов сөз сүрбебе сыллақ бұланығар бұғытшы бейге елдар қамыд әтейтінен оны тағынан ұттан бұл бұлаңы кейрен олақой кейрер дылы үрді ағалбақ үлі ұтылынна бүгін ол үліға бары сығаннақ күттіспыт бәлірін лепталарын келдер бит жондар кәрен олар ғыт ұнаттан бейге мақтанық бұтын бағары бұт бейге елдер қамыты Расен Сергеевич Николаевка ертімен біт председатель Алексей Ильич Еремеевка бұл объект бұт заказчигар служба госзаказчика министерство ұтығар тұту министерство ұтығар культуры бұт министерство ұтығар спорт бұд министерство тігар. Оннатон қамы ұлақан мақтал бұд болар бейеқа іште бір сүрін солталақ подрядчик бітер болар. Вадим Валерьевич кәтімаған Алексей Ильич әтін әрбітін көрдік. Үрді ұлақан нагрузканы ұлан тұран патриоттан тоқ бар бұхарылыналары нагрузканы ұйынан тегеғар терерді. Өрілі ақ бұйға мағыға күлігін бүгін тұттарда. Ол бұл үйлелер өттен кейрен олар бұд қарғыстар бұғыта ара көрсі бүттері, оннаттан тоқ барға бартығар күттіспыт, үйлелі әбет, жомутығар бүгін
анал нағарадалар, туттарылықтара, онытан эйха барыгытыгар бу бахарылытыгар Максим Киревич Амосов ада бу бейик эйбитигер кинилер мактаналлара сүгүриеллere көстөр, онуттан бейге хатырык бит нехелеге намы тулуһун жона хергете Максим Киревич атыгар сүгүриен мактанан кине атытын өр сылларга üyelerге üyetiter ытык еспек болар. Өсө төгүлүн баргытын бүгүнгү өрүлах күннен итити кистинике гардилибин ырахнабыт толбутунан агарда болуктун. За неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Намского улуса, республики, многолетнюю продуктивную работу в области культуры улуса и в связи с завершением строительства нового объекта культурно-спортивный многофункциональный центр имени Максима Киревича Амосова почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский улус награждается Моисеева Вера Афанасьевна, руководитель отдела социально-культурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус награждается Елисеев Иван Елизарович, заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия. За вклад в развитие культуры улуса, республики и в связи с открытием нового здания культурно-спортивный многофункциональный центр в селе Столбы Намского улуса почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус награждается Местникова Татьяна Арьяновна, ведущий библиотекарь Хатырыкской сельской модельной библиотеки, Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус награждается Татаринов Ариан Афанасьевич, звукооператор муниципального бюджетного учреждения Хатырыкский дом народного творчества «Сайдам», муниципального образования Хатырыкский наслег, лидер молодежи села, солист вокального ансамбля Максим Уалаттара. Благодарственное письмо главы муниципального образования Намский улус вручается Охлопковой Елене Ивановне, младшему обслуживающему персоналу Хатырыкской сельской модельной библиотеки муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система.
За вклад в развитие строительной отрасли, добросовестный труд и в связи с успешным завершением строительства объекта культурно-спортивный многофункциональный центр имени Максима Кировича Амосова почетной грамотой главы муниципального образования Намский Улус награждается Габышев Никита Иванович. Снабженец Намстрой. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский Улус награждается Гуляев Григорий Викторович, глава муниципального образования Тюбинский Наслек. Почетной грамотой награждается Макаров Андрей Григорьевич, ведущий инженер отдела инженерного обеспечения Государственного казенного учреждения Служба государственного заказчика Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой награждается Местников Иннокентий Петрович, прораб Общества с ограниченной ответственностью «Намстрой». Почетной грамотой награждается Сивцев Павел Владимирович, главный архитектор муниципального казенного учреждения Служба единого заказчика муниципального образования Намский Улус. Благодарственное письмо главы муниципального образования Намский Улус вручается Даниловой Айгылане Семеновне, главному инженеру проекта Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт Проект». За неоценимый вклад в реализации плана республиканских мероприятий по завершению строительства объекта культурно-спортивный многофункциональный центр имени Максима Кировича Амосова в селе Столбы в рамках увековечения памяти выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Максима Кировича Амосова благодарственное письмо главы муниципального образования Намский Улус вручается Колодезникову Алексею Засимовичу, генеральному директору акционерного общества «Сахатранс нефтегаз» Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Михайлову Георгию Николаевичу, руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Саха-Якутия. Тыл бериллер намылуға муниципальный терили депутаттарын себетін председателигер Алексей Иванович Винокуровка. Күнді бидай дулақтыры, уаставлаңырлағы жыттар, бүгін бихе кен тұттар, ұтықтыр, уастыр, ұтық көбе белеләқ, әңселе бә қошауты бұтығар, қатырық нәхілегер, бүгін өріләқ, оны долгутулақ күн, оны бихе ханауытығар, бихе намжаны хәргетегер, бихеқі бүгін Хақы Республика өткен тұттар кехеті Илдар Хаммыд, бихеге бәбет олбұд, Алексей Ильич Кәләнер, бұл қатырық нәхілегер, Максим Кирович Амосов атын сүгер, әлбәқ өңіні оңырыр, кен өріләқ ахыллытығар кәлән, ұтық маңығы жыттар боландар тыл әтеннер, бихеқі бұл кемметін арибыттара, бихе намжаны хәргетегер, бүгін долгутулақ оны өріләқ күн. Бихеге намжаны хәргеті маннық тұтылырға
кирен үлелән камнан беге ага бахалык бут Юрий Нигентьевич дейин онна бу Юрий Вячеславович боландар маннык үлелән камнахан сүрен көтөн бу хатырык жанугар намулхун жанугар маннык кимрәктә битере йөрүләр сол ол оннан турамын бүгүн бу намулхун депутаттарын советин онна туз бәма апыттан бу йөрүләр ахыллынан этитек истинек агадилибин бу беге кен туттар ол бу хага государственная политическая компорун котоя Максим Кирович Амосов беге бу кини белектәбит онна кини үлән камнан аспыт керехен билигин наганы беге хакы республикатын жана хәргәтә иҗә хаҗар боламмыт кини үтә атын аттатаммыт беге бу кини тухаллы онна көмеле хөрҗар мен билебин бу намулуха катыр жана бу Максим Кирович курдук кехилак боламмыт әлбәккә онна кәрәгә тиябит беге бу киндер тутулганнар бу нам җанга хәргәтегәр беге өчәттәр бит кенәгәскә хайдар җамму сәргәбит манна кәләннәр Улан тоян күрәктәһән бәйләрен әттән кандырын онна өй ханатнан итилен таксаннар бияка бу кенеке биремелеге тухалак жан онна бу хакы республикатыга намут улугар үлелит хамныр жан бола улатыктыр дигән бие әрәлләк бит бу Юрий Вячеславович вәтен үлелит кемнәргә бу Максим Кирович Сюбевес сылгарана нехлек баһалыгынан үлелит жан манны хүрен көтән әлбәгән бута бияка билген баһалык холбу ячыттан кәлән олорон әме үләтен камнан саглан бет үчөй тәрәһенә актык ыта хаҗар. Инде ян турамын бу Юрий Вячеславович курдук олы беләктә китегәр намул хугар макталбын дәдәбин. Бияка бу намы хакетегәр бу бүген катырыкка чолан бу Георгий Николаевич Михайлов кәлән бу музейга бу Максим Кирович Амосов юбилейдә тәрәһенә тылытын турар. Онна бу буланнар барта толлар бир растарка толбата денеппите ол старканы каянда хетер якпет каяндагыны бырыбылтыстыва түттен көмө бар боло ден бияка эрендерен турар өсө бидде бу бидодулактар бын катыргы жаны хергетин бу кийин халытынан этитекстинге ардалибен бихи буланнар быт эханаларга толу турдундар бары бир боломут өдөккө онна керага да байыкка бахы бар. За плодотворную педагогическую деятельность, вклад в развитие дополнительного образования детей в области искусств, благодарственное письмо Улусного совета депутатов муниципального образования Намский Улус вручается Григорию Афанасьевичу Петрову, преподавателю художественного отделения Хатырыкского филиала имени Николая Николаевича Атласова, муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. Күнде доғыттыр сынаға көрісін Сайдам Мухин. Убастабылла бидой дулахтарпын культурный, спортивный, многофункциональный варагайпыт улага кипитнен иди истин эгатте хахатунта волун иер кая тардар табайы күдер микин игирер микин Keter kaya ürtüger, koday ünküter kaya ürtüger, koday ünküter. Aydınla her sana o kadar, gaykinata kadar ol koday. Aydınla her sana o kadar, gaykinata kadar ol koday. Kudum talan kutanan bodur süreğe tebiyekte Kudum talan kuyaktanan kodoy ye kötüekte Aydınla her sana o kadar Geykin atta kadar ol kadar Aydınla her sana
sana o kadar Keykine dağ kadar ol kadar Oğlum kuğer oksuher Beytiger kuru Kottarar Abahidin kuru Oktarar Yolun solga doğru Düğün tavsiye İnhal düğün Oktam duran Kana solga duran Düğün taksem İnnim kodu düğün Öğün dillen Halgı baran iyen Kayanda bir köyüm Sana o kadar Geygin hatta kadar Mol kadar Aydın ağır sana o kadar Geygin hatta kadar Mol kadar Aydın ağır sana o kadar Geygin hatta kadar Mol kadar Aydın ağır sana o kadar Geygin hatta kadar Mol kadar Ey gün kadar gün Süreğin var Kemalaya Beyagin kod Oye Kaya tartar Kaya tartar Мақтал. Әғірділерге тыл берелер Сақ Республикатын елдер қанынуанна правительстватын олықтық бәйіні салайы департаментін салаятчытыгар Иван Романович Поповка. Өте күннен күнді тапталла қатырығым нәйлеген жоны әргеті намылуын ұлықтақтыра. Егене бұқа барғытын Илдархан администрациятын ұлықтақ бәйіні халайыны департаментін атыттан ұны тұз бәйім аппыттан бүгін бейге қатырық пытығар өр күйіппіт орағай бұт үліға кейлбітінен өрін оны долгөн тұрамын идетік істендек ағардылеймін. Тобу клуб тұтыларығар әдергелі бейге нәйлекпет жоны әргеті Өрсіллерге манна үлләбет бағалықтар, аға бағалықтар, бұл Николай Владимирович, Николай Робертович, Алексей Михайлович, Юрий Вячеславович, одаты білін үлелі хеджер, Джон Херге онна ол ғылдар тұқары үлеләбет, қамнабыт, нәхелек себетін депутаттары, нәхелек тәрілтетін халаятчылары, нәхелек активны ұлықтақтары, бұқа бары жаманна тұрырсан, протоколға келдерен, қас барависто чутын айы баратығар протоколдатан, Сүйрен көтен тұтан бұл келлер біппететтен хүддіған үйеребет. Бұл бігеге қатарық бұт нәхелеге олучылақ государственный политический деятель бет бит дойдылақ бұт Максим Кириллович Амосов республикой түріттәчі дойду тугар. Маннық социальный эгеға хайды келері хүддіғ қайғаллақ ол. Онытын бұл білген бұл департамент өлі хедер кейі боларын бұғытынан атын хеддерге, атын ұлыстарға, атын нәхелектерге ғырыттаққа тұқымойы ғейін. Тахым ден бұл қолғыры қатырық нәхелеген жоны әргеті намылуын ұлықтақтары олықпұт тахыма хүддәқ аразисалыр білген дағаны. Олда оларытта хайды хем бір баран ехер. Онаттың бұл бейге Максим Кириллович Амосов дойдутугар маннық хайды кейдектәқ ол хоконнай күрдік толкуйдан онаттың бұл хамы хептәқ балығаны ден бәйбіт ұлынабыт, онатты үйеребіт көтебіт. Ол сайынан бұл манаттан бейге үтчаппытығар баратананар, бейге келер келуіне чаппыт. Үші условияға жарықтанан, бұл культура кере егетегер хыстан, бұл ұрыға үнкүйге искусствоға сығыннақ кейі, хем бір қайда балығынняға үтіе кейі болан өскен тақар жиннақ патриотизм түрді онына ғытыр ден бәйін бәлет епін бағарауын. Онан жақ атырық бұтығар үйнерге хайдарға өссе чағылыққа үтчаттар бейге дойды бұтыттан тақсалларығар, бұл ұлыс республика дойду тахымыгар чулу олаттар кыргыттар үйнен хайдан тақсықтары дембет олық бек әренде ақпет. Онна ол әрелбетігер беге республикабы салаттата беге ил дархамыд, беге ил төмеммет депутаттары бары көмелен маны өйден, өйен бұл маннық объекттар бұл тұтылдан кейтбектерігер хүддаған өребет онына кенлерге өсі төгіл ұтыстығына мақтаны қайын. Оннаттан келер юбилейне хеллар бытыгар Максим Кириллович Амосов төрөбөт 330 сылыгар республикабыт 105 сылыгар өссө үрдүк чыпчалларга таксы кайын денин арабын жоммут сергебет де берген ханата онота келен настроенията келен
Тоқ бар условия бу оға хуяныттан хағалан бука барата бар болла. Онуттан бу иннеки халалталар билигин лели хиджар нехелек салалтата депутаттара туруруммут сылларын соруктарын толоролларгар эме тоқ бар условия барата вескәте ден этяпын бара. Манна бир эленада. Манна билигин тан катырык жон эргете бары бир кихи курдук түмсен сомоголохон бебени өйөнсен ытыктахан убастахан бирге түмсен хырыттакпытына өсөрдүк сагактар бияка хаяндаганы салалдыктары денеринебин онута түгөннен тохана манна зал голору жоңга херге барытыгар кытанактан кытанак дорубияны бука бара этеңге болар гытыгар тус олоккутугар жекергеттер гитигер чугаш жоңгутугар барата носкас болдун бай байылыт олок бар болдун мактал. Әгәрделерге тыл берелләр Саха Республикатын культурага уанна духовной сайдыга министрин солбуячытыгар Марина Владимировна Силинага. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня замечательное событие, и я от имени Министерства культуры и духовного развития министра Афанасия Ивановича Ноева поздравляю всю общественность, культурную общественность Намского района с этим замечательным событием, вводом в эксплуатацию этого прекрасного нового здания. Конечно, год назад, в год столетия основания нашей республики, в год 125-летия со дня рождения Максима Кировича Аммосова, это здание закладывалось и такими быстрыми темпами построилось. И это, конечно, огромное событие для всей общественности, для республики нашей и, конечно же, для молодежи района. Я уверена, что коллективы, которые располагаются теперь в этом центре, у них будет вторая жизнь, новый виток. Я желаю всем коллективам благополучия, нового вдохновения, гармоничного развития, и пусть у вас будут только самые большие успехи. Это детская школа искусств, это Центр духовного развития, это библиотека и филиал музея. Всем всего самого доброго. И, конечно, я очень рада, что в очередной раз я нахожусь на Намской земле, земля, которая воспитала первого композитора Захара Винокурова. Вы, конечно же, об этом знаете. И да, и в моем репертуаре тоже есть песня, которую я всегда исполняю и здесь, и в Якутске, и в России, и даже за границей я ее исполняла, за что большой, конечно же, поклон Захару Винокурову и вам, землякам, которые сохраняют и приумножают его творчество и помнят о нем, и хранят память. Спасибо. За добросовестный труд и вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия почетным знаком
Отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Ульяна Геннадьевна Наумова, методист муниципального бюджетного учреждения Хатырыкский дом народного творчества «Сайдам», муниципального образования Хатырыкский наслед. За добросовестный труд и вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Иннокентий Афанасьевич Татаринов, заведующий Хатырыкского филиала имени Николая Николаевича Атласова муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Алексей Михайлович Лонко, алгышчык кузнец. За вклад в развитие культуры Улуса и Республики почетной грамотой автономного учреждения Республики Саха-Якутия Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий награждается Любовь Ильинична Левина, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения Хатырыкский дом народного творчества «Сайдам», муниципального образования Хатырыкский наслед. Почетной грамотой награждается Сыджая Лонко Кадыскыга, руководитель клубного формирования ОГОХАЙ, муниципального бюджетного учреждения Хатырыкский дом народного творчества «Сайдам», муниципального образования Хатырыкский наслед. Я поздравляю и хочу еще сказать о том, что в 23 году главой нашей республики учрежден День Асохая. Поэтому это просто событие, и мы вдвойне поздравляем вас. За вклад в развитие культуры Улуса и Республики благодарственное письмо автономного учреждения Республики Саха-Якутия Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий вручается Сайдам Николаевичу Мухину, солисту вокального ансамбля Максим Уалаттара. Эгерде тыл береллер Саха Республикатын Национальной библиотекатын генеральный директорын салбыятчытыгар Василий Борисович Борисовка. Олықтығылар қатырық нәхелеген олықтауқтар, анамылуғын олықтауқтар Саха Сирен Национальной библиотекатын атыттан егені барғытын бұл манны құлақан үшуге келе жайралуытынан едік сенеге қардалиует. Тоқчай қап. Арай бирде Исаак Ньютон женкеге масанныгар утия хаппыт. Утия хаттағына тәбәдін дөр ябылға кәлем диспет. Уқтан кәлем баран кейбет бұл қая бағар еттік сирге тардылар дейін сокона ер, физика хакона. Ол соконнан тоқ барда бұты күрүчі бар түрі ләңкелер. Этін кәпсилдері іннек, жегін әттіған ари іннек болбатақ Исаак Ньютон білдерінен бастықынан білдереген. Улу чоны боларын кәнниттен инніне дағаны білдерін көрдекенен іргалбаға ағар кеге. Ағар кеге, үйретер кеге, түгірүчі тоқ боларын бартын көрер істер сайдар кеге.
Онон биһиге бу кадырык нехелеген улуктаактарын баһалыста бу бача жүгөй жега биһиге бу маннык жүгөй шөйдү гөлдер коллегалар быт. Бүгүн награда богоноллар, бихерин богота болла. Онон баһалыста келеңин биһи библиотека бутыгар хыджын агын элбеге билен истин көрүн жемеден гарабыт. Онун тахынан бу биһиге библиотека бут Россия дөрдүнөн болун, республика дөһүнөн болун, ытар телехиннер барта бу биһиге тыйсыргер нехелектерге бар библиотека бутар элден агар. Онны мия баргытын келеңи көктөк кытын ылын жемеден гарабыт. Өсүбүр дагадылыбыт, онутан бу библиотекаптар кинге алыбыт. Маны библиотека масынауттан килерен килерекпит, библиотека бар сиригер онун көрөкпүт. Мактал. Тыл береллер намылуға муниципальный терили культураға онна духовной сайдыга управлениетін начальника Семен Прокопьевич Идрахинскайга. Үтөкеһеннен убастабыллах катырык нехелеген олоктоктора бүгүн хүрдә үчүгей эти истиң хиряктыллар бияка бу катырык нехелегер этелинне кырдык таны биги республикабыт салаттата бу намулугар сүрдә улакан элбек тотулары ытарга көмөгөрдө курдук бияка бу дворец культуры былырын килбите бу кидегеттен бияка тохта хүрдәлбах мероприятие гытыллар онна маннык үчөй объекттар тутуллан олокко кирен жоңго хергеге тухалан үлөни хамнагытан кирен бардакка маннатон биги ырыттар быт үнкүһүттер бит тахымнара үрден бу биги детский ого искусствотын осколаларын үйренәчелере кинер бу кинерге бу хамайтон биги келер кенегаскетчаттар бытыгар онно белек болар. Оннотон бу спортивный объектаттон билге турар олгунан баран кенники бу тутулуут проектынан объекттар бәйбедергер мәһдеспеккена тутулууттара хүрдә үчүгәй. Маннаттон бияка киреллер кирдилер театрли битен курдук библиотека, музей, филиал детской школы искусств, оннаттон бу клуб болар. Онон мен бу намулугун духовноска, онна культурага управлениетен атыттан. Ийка катырык жонугар сәргетигер ити истиң агардабин тиеттердебин онна бу объект күскә жон сәргетугар үлелиргер биги бәбит эме күскә кылапытын келдеремет бирге үлелехек битен реннеребин. Бай болар. Сертификат вручается муниципальному бюджетному учреждению Хатырыкский дом народного творчества «Сайдам». Директор Ефремова Елена Владимировна. Сертификат вручается Катырыкской модельной библиотеке имени Марии Николаевны Охлопковой, филиалу муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система, заведующая Антонова Ульяна Николаевна. Сертификат на 50 тысяч рублей. Сертификат на 50 тысяч рублей вручается Хатырыкскому филиалу имени Николая Николаевича Атласова муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова, заведующий Иннокентий Афанасьевич Татаринов.
За вклад в развитие культуры Улуса почетной грамотой муниципального казенного учреждения Управления культуры и духовного развития муниципального образования Намский Улус награждается Татьяна Васильевна Иванова, младший обслуживающий персонал муниципального бюджетного учреждения Катырыкский дом народного творчества «Сайтам». Тыл береллер Саха Республикатын сударыстыба сакахын сулуспатын, қағына сударыстыбынна итерілтетін генеральный директорын солбыячытыгар Дмитрий Дмитриевич Ивановка. Үтө күннен бастыллах бүгүнгү жара беле күн кыттылактара, нелек балыктара, оноттон биги бу Государственная служба заказчигин адаттан, коллективин адаттан, онна туз бемапыттан бу нам улуугар хиргер бу катырык бөөлегер үшөй байы орагай улага кирбитен ититисинник арделибин көңүллө. Отон басадан турана техман барабын бу биек бетин бу колор бөөлегер үшөй байы чока байы жена теханада манна проегин бу улус жалтата, нелек жалтатын кыты бирге көмөлөн ордулар. Оноттон бихеха бу 2-нче хүрбөйкке хылга аказ быытынан берилен бихе бу кулун тутарга үлетин хагаламмыт быйыл то былырын бүтереммет бу быйыл документ аламмыт улага келдер дибит. Ононто манна элбах кихи күз көмө болла жена техмен багарабын. Ол курдук бу намтан төрүттах депутаттар гыт, биде дулактар гыт, онно болохтактар үлләннәр манна элбах үләни гытыбытчена технада. Томанна бегат бүгүн көрбүккүт болу бу колор бастан туран оснащениятын алан көрдөкана бу клубка уота көһә тыга уха олгон ден билиңе саңа эрдебилге петтир. Онотон бүгүн күнгө боллагана биги бу туппут объекттар быттан бир маннык многофункциональный культурно-спортивный киң инники көңө кирде ден этекпин барабын. Онна тон үгәс быйтнан биги бу республика тигәр бүгүнгү күнгө хәттондан такка биге тута хаҗабыт. Ол курдук так уя иге бикәдле объекттар бутан битерәмет улага келләре бит. Оннан та бихеха бебитигәр маннык бели туктакпыт, бели туттар үгәстәкпыт. Ол курдук бүгүнгү жора күнгө мен тулахан тук бахалсагылы хата. Тон бүгүнгү бу күнгө боллагана биги мандык туоңорот. Үле хамытын туһунан тон каз бидди объект барта контролланар. Ол көрдү бүйүлөттер бир курутун калан көрөн истен бу шуй бай объектка бүгүнгү бу бастыгы сагаланыгыттан күн бүгүн бүтүөрдүлө бу үлете хамыта бар бутун туһунан манна история ме бир историяга киреринен Артур Егоровичка бу нехелек балын эбэхенен толорачтыр туттарабын көңүлө. Онна осынан мактанакмын багарабын бу манна олуктак тарихтети бүгүн тилен аста намстрой тарихте кени командата кени үлехеттере манна күннете түннөрү күнүстөрү үлене гитлер деханада ол хем балар мен бем апыттан онна бем коллективим атыттан онна та биги бары бу тутачыларга мактанак тустакпыт. Благодарственное письмо Государственной казенной учреждении Службы государственного заказчика Республики Саха-Якутия вручается Местникову Иннокентию Петровичу, руководителю производства работ «Намстрой». Благодарственное письмо вручается Федорову Ивану Николаевичу, электрику «Намстрой».
Оны барыгытыгар жолу соргуну кытанақ дөрөбені мақтал. Тыл бериллер намстрой каччактамыт эпетнестехтерилте генеральный директоригер Вадим Валерьевич Кутуковка. Ütükün vasıflar kırtıklar. Tabi bardılar böyle açık şey işte bardılar. Tatarın gidiyor. Tabi в общем историяда tanıtır bulla hatun bihigi etibarın yıllar kanepiden gördük şülbal tıs aprelga bastığı svaya utu körbepet. O da büyüğü günü gittiler bulla patna bihi bir yıl toğuz ay tuttuğud bu. Oraya А так, в общем, общая квадрата 2500 вон агас, онтон 500 тентаха квадрата 520, по-моему. Спортзал. Олата спортзал бит бейна опсай. Общая норматан улахан. Спортзал бит тоннук. Онна этергелетон школа искусств этергеле инкулюр косток. Тодай глинаннан орор художниктар, ну это рыгаттар, ну в общем инструмент тие барда качыланна, агон чого хыджар үйренер школата бар болду деп кахап. Так, ону тахана то музей бәт көрдүгүт болот, икки заллах, взрослый, вонна оғылар генериден, оннаттан эме интерактивный модульный библиотека, барата компьютеризированный, бәғат тағаны хранилищаға тулақан әбет, 15 тегінче жетілі, да? Сүз бейін деді. 15 тегінче штука кенегелі ғабелкет, онна теші ба умайбат анығы үйеға петтер хранилище оңғылынна, ол егер отон кирен талбыт кенеге ғатынлаңат көрі құтын сөп, онна в общем компьютерына ненете, оларыныра вообще арыйм ебелейін анығылы, олин кейі сытанары көрен сөп, оларыныра көрен сөп, ағын сөптен мебелін аға шөй. Так, музейгетін оттон, музей, конечно, кара хаосканан баран оттон нехелеккеттен өссілуған музейдақ баттан, оттон бәғат көрін өттетін көріқтері жаханы бұд. Вообще, бұл маңнақ мұнығы функциональный центр ден 5 телікті кирері ден хүддақ нехелекке хүдда олған сайды бұллағады. Музей, библиотека, школа, клуб, спортзал. Аны спортзал бұт әме, спортзал бұт тоқ инвентардар кәлен тұралар. Тренажерный инвентардар бұт ең кәлен тұралар. Просто таңамыт ұлбаты бұт, білін ғылжетті арайын кәлектерден тахаджа көрбіккіп бұлыт кәлен тұралар. Әме барата анығылы раздевалкала, душтақ, тұспа, бұды инвалидтерге ғыджар қостырдақ. Клуб өттін әтер болдақына әме барата анығылы, костюмернайдара, серкелелері, хореографический егенде чамен білбәппен, ұлықанлық культура тан төріттәғ еләқпен әрәрі, әйтіне шөйді білбәт әвеппен. Но мебелі үрдәғын әме анығылы, тоқ бар әтергелі пианиналарға тие, 3 пианина тие кәлен тұрар. Оннатын бұл сығына әтергелі жон сұрағанан ехеттәқпіна. Мая Ходулов театрын туган сыянатын саға бар. Әпті, то есть жанраңы акад сарый кірі бітте. Бейінен өтіне әтіқі бұқан бай біт. Но кірітік бұл манны кіртігер туға хуақтен мен әте мен өттіреті мен бұл проект бұтына просто бұл бәті рый кірағас бұғылақ. Ұрқы клубтағарды. Ол ең бұл манны болан қалды. Атақ әддеттен дегенен бұл керехелелер манны қомыллықтақтыр әті. Бұтты Дмитрий Дмитриевич. Оны көтеге проект. Манды қомылдан хиджи киректәқтер әті, но бары білағыт саңсиялар, границаватын саван тұралар, арас, андай дуға арас бұшеді бұй, тоқты бұй тұралар, ол ең онлыққа каян тейбәті бет, в смысле моторны чаға еген онтуға мантыға түнелбақ болан, конструктивна чаға сложна ғауыз болан бейбіті бұл мандыққа решение аламыд мандық керегелер тұраттаты бітсев. Ну, конечно, он туген бир төтүнөн шөй болу виде болу, бикки сөттүтүнөн
содержать дизга этергалы будет отыден гархан хавас будет бетте он туин бете сылы тол гидравликейн бөгөлөрдак булат олинки тухтабата булу бу сылы беплеп экран ден 5-3 этергалы манда флешка хобатуты кине көрө көтүнсөп онто музыкальный аппаратурата бу шүтбетче вот бараңардас бу дворыс пытсага бар быгылак да Семен Прокопьевич. Вот такие дворец кинен сага бар быгылак бата шүтбетче вот так бит хепте. Аны тагынан бу сабвуферлер бу тинденнер баллар. Бу боковой тохтар колонкалар мантайбыт бихене бу этергелернен дворехнагар будан мощный аппаратурата. Ол ен бардын каян холбавакка турабы тоттон каян дем болду. Холбонан тураганаман бардын мощный каян туамаппыт тойдыргытын. Араханы болар. Григорий Викторович күлөл органаматын проект бит куталах была. Ну мощный то. Тогда удивим, конечно, на аппаратуратын өтөтөр баасы то возможно аны күчтәк. Хәптәнән кихе кутамакка где үмкүттерге болдон көн бутак кайдыра максимум олаттыра кайда бар хатарда үмкүлөктен хоббоноктан сөп бу музыкадан. Onlar bu utarı turar muzikalar ki herayın sırdatanlarda kihine okuyorlar. Onu tahanan attan etergeli bu lift takpıt, lift kütülelir, etergeli malama bilney, havuz çanlarga etergeli kiyizlerge takalarga tuğtak, ta возможность var. Onlar tahagar etergeli malama bilney, imbilitney canlarga hıccar. Тухтар кирлеште бит әлбәттер, улсы 6 кирлеш бар, ки противопожарный. Антон, в общем, геhe кутамакка спокойно хәҗҗәр абиега булды дигән. Оннан бу салаячыларга темете, моны нәһленә бәтер темете. Бу первый этаж бит кровлета тохчен, мяккы кровледен. Аның кыгыны түтер наһа такава кып боллар. Этергеле во-первых куталлах, во-вторых, этинне билеттон турар кровлене тарайда хатна келин тестивитнен бара була. Билен уже этергеле тесттен уже ардак түстүлөр дагы манда уже тестивитнен бара. Ата билен настоящее время ки тестивет, сылы 3 түгүл бербек келемете, анан эти халаачыларга темете вообще эти тасандырылган ката хетит. Хепте атак, конечно, улухан кең площадкалар, анан будущем бар нехеленде көрөн тугура аян тоқтан нехелекке тугура тухалах площадь оңруктар дигентен эренебит. Хәтта чавна не туран этен тураман аттан барагытын эше төгүл бу многофункциональный элбэх телетте кирер ыччат сайдар жете кирбитнен бага хана тулбутнан баратын итеди истинник бәйәм апытта муна тереттем коллективым аттан итеди истинник агадилибин команда. Благодарственное письмо Общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажное управление «Намстрой» вручается Алексееву Аял Алексеевичу. Старшему спортивному инструктору муниципального образования Катырыкский наслед. Аял Алексеевич, прорабу «Стройгазсервис». Благодарственное письмо вручается Саид Пулот. Благодарственное письмо вручается Алгыстан Дмитриевич. Благодарственное письмо вручается Дмитрию Иннокентьевичу, генеральному директору ООО «Компас». Благодарственное письмо вручается Владимиру Аркадьевичу.
индивидуальный предприниматель Егоров. Благодарственное письмо вручается Александру Сергеевичу, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Все поставки.ру». Благодарственное письмо вручается Дмитрию Павловичу. В общем, это иногда подрядчик бы кабетахтаровит, но это Федоров Александр Сергеевич, покажите себя. Бу оборудование гатен мебель бартен. Улан агал бут бу. Оны да шүдә әлбәх тутачылар үләтләр, оны бараларын каян актабаты бит, но тәтби бәвит, кырык бәвит мероприятие бит туттырып битчәнәттән әленәбин. Тә шөтөгөй барыдан адырый. Тыл бериллер Парфений Никитич Надежда Евменьевна Самсонов тараттарынан Катырык ортосколатын Катасартосколатын директорыгар Катырык дейлеген ытык кейтигер Николай Владимирович Слепцовка. Тыктабыллах бит дойдулахтырым, ыңырылах ылжыттар, өйдіне барагытын, етедістеннек, бүгінгі үйерілах, онна мақтаны күнінен, етедістеннек, тұз бем апыттан, ona жекергенім аттан, ағыдлебін көңіллән. Беге қатырықтар олыс жоллақ чүммут, о күддік, беге нәхелек бітігер, улу байбыт, Максим Киреевич Амосов, күн сирин көрән, онан әйгіттен үңірі әмәті бүгінгі үйріләқ күнге Максим Киреевич бет көмәті олу сулахан онна әлбәқ, онан улу бай бұтығар Максим Киреевич Амосов бұтығар сақалы ұруй! 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 Онна улу бай бұт үлетін қамнағын Кинен орбут кылатын учеттан биһиги Илдар Хаммыт Арсений Сергеевич Николаев республикабыз барыбыстыбата ил түмен депутаттара председатель Алексей Ильич Еремеев улус бағылыга улус жағылтата Юрий Никентьевич Слепцов нәһилекпит жағылтата Бағылық Юрий Вячеславович Дьяконов, онна бұ қатырық нәхелеген ұлықтақтара, ұлу байбыт 105 сыллақ өлетін қамнағын бары тәңге өлеләхән, онна бұ бүгін бейге нәхелек бітігер әлбәқ қайысқалақ уарағай тұтылуытынан өсі бидді етедістеннек ағыдлебін. Онна бағарымета бейді ойдулақтар бар, жолан әдер итчаттарға батча чугай условия тірілі бітігер, түмсүйләқтік, барытын тухалақтық, қарыстабыллақтық, өссі сайыннаран үйерінін үлілән ден, қатырық нәхілеге, мантан ұлыта өссі күске үлілән қамнан, ұлыскары бол баққа республикаға, Россияға андайдуға, таланнақ үтчаттар үйінен сайдан тақсықтара ден, онда батча үйріләқ күнге мен бәйім, тұс бәйім алықпар спорт ұлақан ороллақ, оға аскола хаджамын Илья Афанасьевичка тұстуға жарықтамытым, ұлақан класска Андрей Винокуровка мастарды ғыты жарықтамытым, онда бұл идеялар бар. Владислав Галиевич Едиреев физкультура бұд үштала олу сулахан қылаты келдер біті. Онда бұл хатырутағыта қайғақпын бағарабын. Бұл әдер спорт залбыт салаятчыта Аял Нюргунович меха әрие әджі бұта. Онда бұл үйірілі ақағылыға
нәһеленне эби инвентардары, тренажердарылан өңірі оңырыққа дейін оны бүкелер неделяға манна аттақ соллақ тәрәхін ұтылар. Ол тәрәхінге көйен сылжываппын. Ол онытын өңірі бербітім. Onun bullağına ol ıngırıga ışık küçke bir duyulaktarım kıttıqtara cemmin tuz beyem apıttan onu cekergenim attan bir enterince uğ kaçından onna tavoni sıllaqa bir göremet kırgıttarım 5 terince me uğ kaçından bu ayal Nurgunovişka ehi ıtıskıttığından tuttaraqpın bağırabın. Taptı sirim hatırık üne sayda tor, baragıtıyar maqtınabın. Тыл бериллер Никольская нехлеге муниципальный терилей бағлыгар, намулуғын аға түмсүтін салаячытыгар. Алексей Карлович Кривогорницыңа. Үтө күннен уасыллаhtан бүгүнгү терәһин бу ковара кыттылаахтара тугу гүһет яппынеттен үйрү көтү бүгүн бу иннибине этиллибит тылларга толору уоннуттан үйрен көтөн турамын кыттыхабын Максим Кириллович Амосов атынан бу сүдү улахан барагай тутуу үйелер тухары халбаннабакка ытчат жомутун хуя ыңыра турдун Bütün Respublikabit, Ulusput, Atın, Attatar, Jonlar Ünen saydan turdunlar diyen bağa hanavın terdevin, ondan bu ağa tümsü atıttan södövül bu kavar gıtıgar itiistin ağırda oldu. За добросовестный труд и вклад в развитие общественной деятельности села Улуса знаком «Год труда в Республике Саха-Якутия» общественной организации Лига отцов Республики Саха-Якутия награждается Владимир Владимирович Кутуков, газооператор акционерного общества «Нам Коммун Теплоэнерго». За активную жизненную позицию, вклад в укрепление института семьи, повышение статуса отца, пропаганду трезвого образа жизни, почетной грамотой общественной организации Лига отцов Республики Саха-Якутия награждается Николай Николаевич Потапов, водитель пожарной части номер 2 по охране села Столбы отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 23 по муниципальному образованию Намский Улус. Тыл бериллер қатырық нехлеген муниципальный терилей бағлығыны бәйінәйін толыра чутугар Артур Егорович Наговицыңа. Күнді бүгінгі ыңырылақ өлжіттар бұд. Бейд ойдылақтарым, бүгін қатырық бұтығар. Өріләқ түген, ол күрдік оттан бары кәтеспейд. Бары манда күттіспейд. Өріләқ орағай бұд. Олыға келбетінен бары күтін өсі түгіл қатырық нәхелеген жағалтатын тұз бәйім апыттан общественный депутаттар онда нәхелеген жонын сәргетін аттан ехеқа ағаддабетін тердебет. Бүгін оттан әте елдер қамы келен әтті бұл манна күдік бұл уарғай тұтыларғар кені 2010 жыллақы мұнияқ тәрбіде музей бүт жетігер. Онда бұл Юрий Вячеславович беге
баһалыкпыт онно бар эте онно мен немекенитен баһалыгын сол бияшны үлие дибитим онно хүддәк үере көтөстүппит тохануннары онното бүгүн ол кини эппите буланнара барата 100 бырыгын толан олоха кидилер онон беги онно леспит жамутугар барга мактабытын тердебит бу орагайбыт оттон бу беги индики кескиллер бит сайдалларыгар бу спорт сайдарыгар нехелек жона уйгута тупсарыгар хүддә улахан калаты келлерехтәк бу нене кеҗик кастахыл клубы хогларды бут спортзалы хогларды бут но ханабытын төһәрбәккә бит беги үлели 50 җиппет онун өсө ол тетембитин тотан бу орагай битер өсө күскә үлели яхпет темет эренер бит оны сөrdük ситихилерге ситихтәк бит темет буландан бут Оноттон өссө эти тулларытан турамын барыгытыгар барга мактал өссө даганы индибитигер үле элбэх бары түмсен үллекайн камсайкайн. Решением сессии Наследного совета депутатов муниципального образования Хатырыкский наслег присвоить звание Хатырык Нехилегин Итык Кихите Кутукову Вадиму Валерьевичу, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажного управления «Намстрой». Нагрудный знак за вклад в развитие хатырыкского наслега награждается Дьяконов Юрий Вячеславович, заместитель главы муниципального образования Намский улус по социальным вопросам. Нагрудным знаком за вклад в развитие хатырыкского наслега награждается Зверева Анна Николаевна, художник декоративно-прикладного искусства. Нагрудным знаком за вклад в развитие хатырыкского наслега награждается Попова Христина Егоровна, охранник-сторож с общества с ограниченной ответственностью частного охранного предприятия «ОСА».
за добросовестную работу и в связи с открытием нового здания культурно-спортивного многофункционального центра имени Максима Кировича Амосова почетной грамотой главы муниципального образования Хатрыкский наслег награждается Павлова Лидия Михайловна, главный инженер проекта муниципального казенного учреждения службы единого заказчика муниципального образования Намский улус. Почетной грамотой награждается Сивцев Павел Владимирович, главный архитектор муниципального казенного учреждения службы единого заказчика муниципального образования Намский улус. Почетной грамотой главы муниципального образования Хатрыкский наслег награждается Кривошапкин Николай Александрович, заведующий отделом технического обеспечения муниципального бюджетного учреждения Улусного дома народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова. Почетной грамотой награждается Дьяконов Владимир Лазаревич, подрядчик общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажного управления «Намстрой». Почетной грамотой награждается Эверестов Дмитрий Дмитриевич, разнорабочий общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажного управления «Намстрой». Благодарственное письмо главы муниципального образования Хатрыкский наслег вручается Попову Ивану Романовичу, руководителю Департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Ноеву Афанасию Ивановичу, министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Спиридонову Леониду Николаевичу, министру спорта Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Романову Виктору Дмитриевичу, министру строительства Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Колодезникову Алексею Засимовичу, генеральному директору акционерного общества «Сахатранснефтегаз». Благодарственное письмо вручается Моисеевой Вере Афанасьевне, руководителю отдела социокультурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями в Министерстве культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается коллектив государственного казенного учреждения «Служба государственного заказчика Республики Саха-Якутия», генеральный директор Гаврил Юрьевич Скрыбыкин. Благодарственное письмо вручается Амосову Ариану Васильевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Саха-Криоцентр. Благодарственное письмо вручается Габушеву Айхалу Ивановичу, заместителю Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Слепцову Николаю Владимировичу, директору муниципального автономного образовательного учреждения Катасская средняя общеобразовательная школа имени Парфения Никитича Надежды Евмениевны Самсоновых. Благодарственное письмо вручается Новикову Ивану Степановичу, режиссеру, наставнику муниципального бюджетного учреждения Улусного дома народного творчества имени Афанасия Шестакова.
Бериллер намулуха муниципальный терили физическая культура уанна спортка управлениетін салаятчытыгар Павел Григорьевич Ивановка. Үтө күнінен Уастауллах манна мустуут қатырық нәйлеген жоны әргеті күнді өлжіттар бастатан туран әйгетіне бұқа барығытын бүгінгі үйріләқ күндерінен бүгін наммы тұлуын түріттеммет күні оны тәңе бұ Улуу байбыт атынан, Максим Кириллович Амуап атынан бұл беге улус бұтығар әме бір бастың же культура онна спорт жеті ағылы бұтынан етіне ететі кестеннік спорт управлениетін атыттан, онна тұз бәм апыттан, общественна сатыттан ағырделібен көңілі. Бұл хеппілеген кәпсетел робот Биге bir әме чулу олбот бүтін Россия тұстуытын сайдыытын отделын халаятчыта Имшанов Петр Петрович әме тұз бәтін әғірдетін тірелдер. Оннаттан бұ хас март айға республика манна кәлерігер қаятар дағаны манна қатырыққа кәлен бұ абеге көрін. Онна бұ қатырық нәйлеген спорт үлеттері, онна спортсменлері тұрурсар, спортивнай мааттарын қаятар дағаны үліға келдерін тұрурсамын олмады, олықы келдері кіна үлілемден бәді тиреддер. Оннатон хүддаған жен үйірдім, бұл бей ұбайдар бұд әтана хартылар, маннық объекттар тұтулалара бейген намбытыгар чоғалан бұл қатырық нәйлегер тұтулла тұраллара, тұтулы бұттара олыс үшігей манна тон жыса тұтулына манна бұл көрігі күрдік әтәлерінен 5 тәлітті кейрер барағай 7 тұтулына кейрде бейге олыс бұтығар тоқты әлбәқ тұтулар бардылар. Етінеттен мен әлбәқ ерге сылжар кейтон арас күріқтейелерінен, арас тәрәйінлерінен ғырттақпына тәңнән көребін, бейге ұлыс бұтын, онына бұл атын ғаджар ұлыстар бұл тәңнән көрдіққа бейге ордық чорбайор, онына хайдығыла ғайып бет. Етінтен мен кен тұттабын, онына бұл бейге намнар үлей жоныр бұт әбіттен, онына кейриләқ, таққығылақ, хайды тұғығар, үлелебет қамсыбыттен дентен ордук астынабын. Инне ден тұрамын бұл объект қатырық нәйлегер әтан харбыттарын көрдік туғалақтық бар денден қайық білетекпін бағарауын. Бағар кемер өйдүйрі болу, мана хананы харықпын бағарауын. Михаил Дмитриевич Гуляев, министр спорты, Хағайырын спорт министерін әртіғана әтен тұрардақ объектқа қолуырыс ұлған спортивны объекті тұлы бұтын кәнеттен бұл объект әбетер бұл стадионды сөптіқтік үлелер жон әрге хайдар болығана бұл тұқ объект жон ұрағаната тұл бұтын ағық қойыптен әтіреті. Оннан ар әтіреті нәйлекке үшөй физруктен спортивны үләйет ол нәйлек жолы ден. Еті оқтылар, онын мен үңіреметі бұл жиғет спортивны культурный жиғет айнелақтық манны үлелерігер, үләйеттер айнелақтық үлелерігер. Оннатон спорт өттітігер бұл қатырық нәйлеге дерің историялақ, манна хүддәғ әлбәқ спортсменнар балылар, білген дағаны бұл тұстуды өтітігер таққа тұралар, әдер көлөнелер білген таварыстар, үтчаттар бұд, хүддәғ үші үтчаттар үйнен әрелер,
биги улустар улус бутугар ононтон бу телте бу же каятар дагана биги индики кескеллер битигер ыччаттар бутугар тухалах болары боллар ден баганабын тиреттебин. Оннотон бейем бу манна келен баран бу объект каддагара токуйбунан багаратон ток курдук болу области фантастики дейби курдук болу цеп канан баран бу нейлекке бу осколага мен санавар интернат тутулуун себеби тияныбын онда бу каддагара бу объект центр курдук атын бу улустартан ду атын нейлектерден ду оголору муньян каддара бу спортивный школа искусств импарта каддара жоралан теңе үллире боллар ордук күстәк болу деден бәйім итинник токуй кидді. Улахан мақтал манна тұтачыларға үллән аспыт үллийтер аға бағылықтарға Вадим Валерьевичка депутаттар бітігер халаячыларға маннык обеги улуска онын эхлекке біліқтәві кетер. Бай баларым. Сертификат на сумму 15 тысяч рублей вручается коллективу спортивного зала муниципального образования «Кадырыкский наслег». Старший спортивный инструктор Аял Нюргунович Алексеев. Тыл бериллер намулуғын бағлықтарын себетін береседе телегер, маймаған елеген муниципальный терилли бағлығар Александр Иванович Егоровка, онна намулуғын нехелектерін бағлықтарғар. Ваставуллах Кадырык нәлеген лоқтақтыры, үдіктавулла бетерәнлер, әйдіні бұл намылуғын әлектерін бағылықтарын атырыттан бұл үрдәқ ұлған үшігей орағай тұтылы бұтынан еті естеңдік әғірділі бет. Кірдік бүгін солталақ күн бүгін бейге намыт района төрттемік күні Ені бары ақтан асты бұд. Оныты бұл орағай бастығы сваята республика күнігер турбут боллағына нам ұлуғын районын төрттемі күнігер үләй келбеті хүрдәқ ұлыған солтаден бейені біліне біт. Оның оттан бұл ме лонқа әтерін күрдік үйәттен айдырылақ бұғылақ бүкіт. Оның оттан бары бұтығар Үшігейі сырдығы или әйені ағалдың демет әтен тұрамыд бұл Артур Егоровичка. Әғірді ғұрық бұтын, или ваттағына оны кәрәкей сәмей бәріқуде тұтырып. Оны түгеннен тұғанамын Артур Егоровичка бұл Амуғап Максим Кирович мәшөйінің тұтырып көңілі. Өссі түгіллен сынаға ұңырабыт Николай Владимирович Слепцову. Тықтабыла бейді жылақтыры мұңырынлағы жеттар марын юри бүттен. Олықтымдан месіппен марын әппетім күрді бүгін жа бейхеқа мақтаны күні. Onun baralar maktana hacıqta akbet, onun umdan bistim, onu eteribin bu. Beyge maktana tustaqı bu ulu hebet Maksim Kirişim olsa süsübbe 5 yıllık
Қамығыя үлетігер үддіттен та қағыз тәс. Бастығы тәс колорор. Кими онна? Попов Иван Романович оларынан Попов Иван Романовичка ыдыспыттығын бәліқтіе қайын. Бұл улахан үлелер қаннастар. Кини салтатынан ұтылынна. Онна бейге бүгін олыс улаханнық мақтанықта ақпыд. Отта бары істебекет бұла мен хатыртағыта улахан 5 тыгынча квадраттақ оскола туттаран келдер бітім. Онан бұл тұту үлетін бартын бәкке дем білебін. Осколан капитаннерім онан бұдым. Онан бейге бұл намстрой, бейге намнар бәбіт атын сирттен кәлен тұппыт болбаққа бәбіт олықтақ тәрілттәбет. Онна кене халачыта Кутуков Вадим Валерьевичка сақалы ұруй! 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 Айқал, айқал, айқал. Жа. Сынаға Уйгуна үнкі ансамбыла. Усырын салаятчы Лидия Колодезникова.
Убасты буллах ылжыттар, бүгүнгү үйрүлэхтерэхин кыттылахтара. Манан Максим Киревич Амосов атынан элбек кайыскалах культурный, спортивный кин арыллар үйрүлэхтерэхине түмүктенер. Инникидин даганы, катырык пыт үйне сайда турдун. Түмсүлэх болан өссө үрдүктен үрдүк кирбилери да байықпыт. Эхиқэ бағарабыт кытанақ доробыяны, жолу саргыны, ситихилэх үлени, жие керген етігер, бары үшігейі. Көрсіөққа дері, терехіне илен сағылан ұйттылар Елена Ефремова, Александр Дьяконов. Көрсіөққа дері.